Inkomplu l-vjaġġ tagħna f'Ewro 2008. Id-divertiment ma jonqos. Din knisja protestanta fil-belt ta' Zurich. Araw daqsxejn kif xeluha bil-bnadar tal-pajjiżi li qed jieħdu sehem fl-Ewro. Niltaqgħu ma' supporter Olandiż li jixbaħ ħafna lil Ruud van Nistelrooy. Who are you? I'm not Van Nistelrooy. He looks like Mr. Van Nistelrooy. Actually, he should be playing for Holland, but he's not playing tonight. So I think we're going to win anyway. Dan ixebħu ma' xi ħadd ieħor. He looks more like my mother. Mhux Malta biss nermaw bil-bnadar, anke hawnhekk. Kull fejn tħares bnadar ta' kull pajjiż. Mal-galleriji, mal-karozzi u anke mal-gafet. L-Awstrija u l-Iżvizzera, iż-żewġ pajjiżi li qed jorganizzaw din il-kompetizzjoni. It-tnejn inqalgħu mill-ewwel. It's the worst day in my life. It should have been the greatest day in sports history of Austria. But now we are the baddest host country of European Championships. It's finished for us. Oh, you are very disappointed. Yes, it's awful, yeah. It's really awful. L-Awstrija ma rnexxilhomx lanqas jiskurjaw gowl fuq azzjoni. Dan jixtieq li kellhom lil Michael Mifsud jilgħab magħhom. Mifsud. Yes, he's a great player. You know Mifsud? Yes, I know for sure. Against Liechtenstein, he's got 5 goals. Maybe we need him in our team because we didn't score goals, yeah? Anki r-rebbieħa ta' 4 snin ilu, il-Greċja, jinqalgħu mill-ewwel. Jitilfu l-logħbiet kollha li lagħbu. Niltaqgħu ma' supporters Rumeni. Romania! Romania! Wara droma l-Franċiżi u droma Taljani għandhom bżonn rebħa mal-Olanda. Romania tomorrow, Netherlands, Romanian 1-0 mutu! Romania, Romania, ole, 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 Romania! Nous c'est la France! La France, mon gars! Dan li daħal fin-nofs jgħidilna li jiġi ħut jarri Henri ta' Franza. I'm Thierry Henry brother! Voilà, mon gars! mon gars! Għalinna wkoll li Henri se jiskorja u kellu raġun. Imma l-uniku gowl li skorja kien fil-lasta tiegħu stess. Esce Makelele, deviazione, palla dentro! Metti un piede, non può girarsi così, va bene così per noi. Grazie Henry. Ir-Rumeni jinqalgħu mal-Olanda. Well, we're not happy, but somebody has to go home. The city is beautiful, and we're having a good time, and that's all it's all about. Friendship and good time. L-Olandiżi jibdew tajjeb ħafna. Jagħtu 3 lill-Taljani, 4 lill-Franċiżi u 2 lir-Rumeni. 9 goals fi 3 logħbiet. Kulħadd jibda jqishom il-favoriti. How will win the tournament? I think Holland. The Netherlands is very good. Olanda, io tifo Olanda, se proprio deve vincere qualcuno, visto che abbiamo perso, almeno che vinca il torneo. I think Holland. Holland, Netherlands. Iżda fil-kwarti tal-finali, ir-Russi jaħsduhom. Fost il-favoriti anke l-Portugal. Chi vince finalmente il torneo? Speriamo l'Italia, credo il Portogallo. E lei? Italia, però credo anch'io, mi sa Portogallo o Spagna. Portugal. Portugal? Portugal. Iżda l-Ġermaniżi bħal dejjem jerġgħu jaslu u jiċċelebraw bil-kbir. Super Deutschland, Super Deutschland,